Priča o globalnom zatopljenju predstavlja varku. Istina je da se svijet nalazi u poodmakloj fazi međuledenog doba, koji traje oko 11.000 godina, te da se ledena ploča povećava, a ne smanjuje, kako je priznala i NASA. Mitove i laži o globalnom zatopljenju razotkrila i Ruska akademija nauka, koja tvrdi kako promjena klime ima cikličan karakter i nije povezana s ljudskim djelovanjem. Ruski akademici smatraju kako Zemlji predstoji ulazak u novo ledeno doba. Malo ledeno doba nastaje s periodom trajanja od 500 godina. Prethodni takav period bio je sredinom proteklog milenija, kada se u Engleskoj zaledila rijeka Temza. Periodi zahlađenja i zatopljenja imaju intervale od 30 do 40 godina. Početak novog ciklusa zahlađenja povezan je s aktivnošću Sunca. Snaga zračenja Sunca opada, što utiče na klimu na Zemlji. Efekat staklenika zapravo je potpuno prirodna pojava. Samo 4 do 5% ukupne emisije ugljen dioksida proizvede čovjek, dok vulkanske erupcije proizvode mnogo veću emisiju. Vodena para stvarni je uzrok efekta staklenika. U okeanima se nalazi 60 puta više ugljen dioksida nego u atmosferi. Kada se temperatura na planeti poveća, ugljen dioksid se počinje otpuštati, što dovodi do povećanja koncentracije ugljen dioksida u atmosferi, a ne obrnuto kako godinama govore. Globalno zatopljenje predstavlja marketinški potez. To nije nauka, nego politika, kažu ruski akademici.